Rendenantero umpatu Pak Waimata, Bapak Yulan Kandiran Batu Wamena, Ma Rendenantero umpatu Dr. Hendrik Sulo, Sitaruna Bapak Seli. Kita lanjutkan dari Tanjung Lipu, Mempatu Dr. Hendrik Sulo, kurang mendukung. Bapak Reza umpatu Pak Waimata, Bapak Rahmi umpatu Pak Waimata, Pak Alwan umpatu Pak Waimata. Maaf tadi terputus karena kendala jaringan. Pembri umpatu Pak Waimata, Pak Putra umpatu Pak Waimata. Iya. Keluarga Haji Murad umpatu Pak Waimata. Ya. Keluarga Silvia Murad umpatu Pak Waimata. Ya, mau buku ini Bapak Inas umpatu Pak Waimata. Keluarga Bapak Lea Jakarta umpatu Pak Waimata. Bapak Inul umpatu Pak Waimata. Nenek Erik Sangkombong umpatu Pak Waimata. Susah sekali jaringan pemirsa. Mohon maaf tadi Julian Jakarta umpatu Dr. sempat Hendrik. terputus saya. Masuk sakit. Bapak Ari Jakarta umpatu Dr. Hendrik. Iya, mate ini apa di pokalan di gua mendaftar bujung. Iya, tadi bahasa mau daftar di sepan DT. Uitui goro-goro tongkol. Ini mau jadi pokalan di gua mendaftar bujung. Nah, surai petugas ada skordong naik. Umpana gua lacak kamar rombongan di mana para saya melapor. Oke, sudah mau berangkat dari sana, kita jemput dulu guys. Iya, rombongan Dr. Ferry datang Jakarta, Ketua IKAT Jabodetabek, umpatu Dr. Hendrik Sulo. Terima kasih. Oke deh, sama kok. Cek sound semua. Selama rampo si pakada abadeng maradit ini tutup si para ada pena. Jangan lupa di share videonya pemirsa. Si suamiku inde tona belakang lembang kamatian. Tona oli pandalang inde sangkana ilang pamakolong. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. La bintang naik itu ikada latunan nangapi salah dan paulele. Betoi kadan nadini pe salah dan nabi saranda dodolo di kota bunga. Inde kada manda akan nonan nabi tindilan salongan naton tomo dibuka ulangan dari kokaran peang punta. Jadi pamatua induki ada adi
mo ada kini pamano karurungan ni sangka di mo sangka susi te alloto demo lante kulla to manasan Yang bosku saya Girit ng daote tangan ng bulan na pauli ang tulang ng daote Paladan kandaw rin na pau-pau Lindan na pasambulang puno ko tulang dan paumpulan telo-telo Yomay ito si kami ibaba sarado alwang ina to si saladan pentutuan tigulaw Tugula pura di boko Apa tangalangan paku pamalam beulang atang ende paku pal malay wala apa-apa Hindi kadan na nene bisaran na todo loka Lame kagame ikan ninde lame siman silekan Kipa tuka kipa solo kipa berante mena kiamba kipa tamatiko Roko te madaw na sangka dia monte randan dawan na sembangan bisara sidi mau Hindi kalan dona sangka layo dan palelean na boka alamban na bentido kunni te daw turi aluna lembang sugi simbolo lamay allo lokon lalindo na bulan rora to tangganala kita cendol banyak. Sabi tangan na lang isip na batara telang nabuwa katua dibadikan na batara Mudah-mudahan jaringan mendukung ini. Mangan na isang kaasiman todolo pangalindinan panikuan Bibo ada ana Bibo sangka Abe maririn na di kalasinan mga pinagana Roko do patulak kanan diyo ngoto Tabe ito beto yan ko si Manto Bebile Bisara O si Kambi Sura Amadatunna Tulanga di Pakalangka Sanararaana O si Aranan Lontara Maharayana To ende di Pangke Bagantianan Mulana Si Turo Alo Kapentungan di si Pangalolaban Santa Tabel Pantan Kisi Bisa-bisa Lakom itu Tua Pandita Diaken Majelis Gereja Pastor pengantar Dewan Sasi Siaya Kedendi Butur Nadi Umay Al-Husena Tabi ito si kami Saro palilian na Tetondo si Manto si Saladan Kano mo di si Tanah Bina Tema Among Tua-tua si kami ito si Tanah Lama Lebih Manto si Tanah mulai dari Madonna lantas saya tanah itu Oke bosku, silakan dibantu.
Mantap nih tembak. Siman tiang damai, wawangan kaluan, robangan